Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін ақпанның 16-сы. Сабақтың тақырыбы тігінші мен ай. Портной и луна. Тігінші мен ай. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. 47-ші бетті ашамыз. Жаңа сөздер. Тікті, шил, шила. Күн сайын, каждый день. Ренжіді, расстроился, расстроилась. Тікті, шил, шила. Күн сайын, каждый день. Ренжіді, расстроился или расстроилась. 47-ші бетте сөйлемдер берілген. Көйлек тікті. Шил платье или шил платье. Мен ренжідім. Я расстроился или я расстроилась. Сен ренжідің. Ты расстроился или ты расстроилась. Сіз ренжідіңіз. Вы расстроились. Вежливая форма. Ол ренжіді. Он расстроился или она расстроилась. Тын қайта оқы. 47-ші бет. Ай кішкентай болды. Луна была маленькая. Тігінші айға көйлек тікті. Портной для луны шил платье. Ай күн сайын үлкейді. Месяц каждым днем стала большая. Ай көйлекті киді. Луна надела платье. Көйлек айға кішкентай болды. Платье для луны было маленькое. Ай ренжіді. Луна расстроилась. Тігінші мен ай мультфильмі маған ұнады. Мне понравился мультфильм «Портной и месяц». Луна. Айтылым. 48-ші бет, бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Ай қандай болды? Ай кішкентай болды. Тігінші не істеді? Тігінші көйлек тікті. Ай не істеді? Ай үлкейді. Ай күн сайын үлкейді. Ай ренжіді. Луна расстроилась. Оқу тапсырмасы екінші тапсырма 48-ші 49-ші беттер жазылым письменно. Сөздерді ретімен орналастыр, сөйлемді толықтырып жаз. Вы должны правильно подобрать слова и дополнить предложение. Ай кішкентай болды. Ай кішкентай болды. Тігінші айға көйлек тікті. Шил. Ай күн сайын үлкен болды. Ай күн сайын үлкен болды. Ай көйлекті киді. Көйлек айға кішкентай. Ай ренжіді. Келесі тапсырма айтылым 3-ші тапсырма 49-ші бет.
Сұрақтарға жауап беріңдер, диалог құраңдар. Ответить нужно на вопрос, составить диалог. Ай қандай болды? Ай кішкентай болды. Тігінші не істеді? Тігінші көйлек тікті. Ай күн сайын қандай болды? Ай күн сайын үлкен болды. Ай нені киді? Ай көйлекті киді. Көйлек айға қандай болды? Көйлек айға кішкентай болды. Ай не істеді? Ай ренжіді. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз ай мен тігінші мен ай, портной и луна аяқталды. Сау болыңдар.